Sengkha start. Buni nino bukasi tundro. Bisingong pula. Tawa corner kick kok nai Bisramganj nyengai. Sep khainar ka goalkeeper. WKL Warung Keshop Lenglama mix team. Piaba Manipur tai all players buljak or broni team. Thangai tong Bisramganj Pathalia gan nyengai. Goal. A goal. WKL Sunno. Bisramganj Pathaliagat Nengai 0-1. Tabok Zuratai 0-1 score nukjai tongo. Biang. Nengai Paul Manjaka tabok. Paul tong nai. Hai no hai soi tlang thik bika Bisramganj nengai. Hablia corner Romina Rekha out thang ka mole mark nai ko 6 number Bisramganj ni tabak ball soi tongo Mama. Pong tabok Bisramganj corner tok tongo handball Manjaka bisa. Wah, Barca ka hele. Pulman jagai tabak kick tok nai Bisramganj nengai WKL Pulman jaka takishani bagai tabak hai corner man nai corner tok pinai Bisramganj nengai
Hawa, bisnis bere beda. Lekin nongkap ni tadi talaroi, anoroi. Poin tahar ni. Sebenarnya ini hai goal kick 17 number bisang mojon yang ngai tabak ball soi tongo tekisha tabak ini hai tekisha nomor satu Manipuri Nemang yes kas out hey kita marja ka referee और किसी रही तो हाँ आउट बिसमगंज सेंट जेवियर पठालियाघाट गोल गोल हाफ का तबक 1-1 बराबर सेंट जेवियर पठालियाघाट बिश्रामगंज निंगै 0-1 तै WKL वारुं केशव लेंलामा निंगै 0-1 समान समान तबक जुग जुरातै स्कोर समान समान तब हाय सेंटर नालायफिनाय ओफ अच्छा सब Hey, handball off, penalty kick, offside man jagai tabo penalty kick, pelai la king ka WKL song,
tabo penalty goal ta kichani bagai WKL warung kesab lenglaman yengai 0-2 tai Saint Xavier Pathaligat Bisramganj yengai 0-1 hainai center start pika dol di bai dol teksan bagai haptai tabo hainai Saint Xavier Pathaligat yengai corner kick tok nai tabo corner kick phai tongon WKL team yengai phai tongo good passing cross line cross Bokazara baru green bagai kayak mana kira passing missing guys tabah hai corner kick man phika Bisramganj yengai hai against corner kick goalkeeper wow good save belai goal kereng Saint Xavier Pathaligat yengai one save Enggak. Corner kick Manka WKL half time ni sing result mani Manka WKL 0-2 score tai Saint Xavier Pathaligat Bisramganj yengai 0-1 tabuk sujratai WKL song 2 goal tai Bisramganj 0-1 tak sing hainai second time ni sing video nuklai pinai tabok hainai sing second time ni thangmung nuklai pinai jani ja religion ba dharma motairona khulmlai mani sing churlai mani sing nuk tongo jabok hainai center na lainai second half ni center playing kha second half ni center play thai hai thangmung out
Hello. 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 Sit. Belai naitok ka shooting khailani 12 langai pirau pika naitok lagi shooting khai pika tabok jora score line up tongu WKL 2 Bisramganj St Xavier's 1 Foul. Manjaka di box ni samaya naitok te kisi sani bagai naitok lagi thangka samaya rangkarian di bagai WKL yakungo 60% ball Bisramganj 40% again naitok lagi roka Sanjay shooting khaga kisi ni through pass roka Dinesh Devarma Belai ke wall pass ka ha Belai ke understanding team Sabah Ziten again Sabah naitok lagi crossing khai roka shooting khaga naitok lagi crossing khaga Dinesh Devarma Out. ball control khaimali naitok lagi through pass khaga Samalia belai ke Tamabo. chance ka hama mani jersey number 6 no jana belai ka hai nahi chance ka hama mani Bisramganj Sabah अपना प्रदेश के बॉल में क्लियर करो का Hey. रन मेटे सिरन मेटे निया को बा जस्ट बेल आइकन नाइट ऑफ बेल आइकन बॉल कहां रहे हैं अगेन चिरो कंट्रोल खाइमल एक संजय को बॉल साहिल सिंह संजय दुर्बल शॉट सिरा Belai ikut passing ke tengah itu KWL yang gue
Foul manjaka. Manjaka free kick. Belai ke kusuk kai tog lo. Orang waisa shoot. Naitok lai crossing kai ka. Laika. Hello. Hả? Ê, ơi. Hả? Pelang. Ball control khai malia. Sense bisa menggunakan change angka 12 number out in, 10 number out. Bisram goals. Jersey number 17. Like the understanding team. Jiten liya kumaba. Sabat. Sanjay. Again Sanjay. Ball control kaya क्या वो सपोर्टिंग में करेगा दुर्बल का sabat Naitok lagi tog roka protest kusuk ma khai rai roka Siron meeting ya tengok belai ke Naitok Goal. khai roka Nih. dia hai na Goal half ka WKL yang ngai tabok seksura 3 goal score tei Saint Xavier Pathaligat Bisam Gonjan ngai 0-1 tabok seksura tei WKL songpai tongo 3 goal tei Saint Xavier's aino hai Moroni ya kongo WKL songni Zakaria mabo number 17 Dinesh niya kung apa Sanjay Sahil Singha bung malay ba play through pass kai ka out tower ka night play Samalia I like it mago hai ne hai Bisram Saint Xavier's ningi belai ke misunderstanding Chiran Maitek Akshay Manjaka jersey number 20 number 6 thap thing sigo belai ke youngest player Sanjay ni ya kung apa belai ke Naitok belai ke fastest player Siron Meiti belai ke skill कहाँ Halia belai ke miss pass nukjagai tongka Bisramganj Saint Xavier's ningai Siron Meiti belai ke player kaya ka Gonda Tisha
16 तारिखआव जों लगै मोननाय खाबाक्सा इउनाइटेड भार्सेस लन्डन एफसी 16 तारिखआव जों लगै मोननाय खाबाक्सा इउनाइटेड एफसी भार्सेस लन्डन एफसी 17 तारिखआव जों लगै मोननाय आरपीएफसी भार्सेस यंगस्टार क्लब बेलायखे मिस पास नुकजागै दङ बिश्रामगन्ज निङै सन्जनी याकुङबा खाले तो 60% already 60% WKL याकुङबा sabah shooting खायगा गोलकीपर मंगसा सिरगिलिया गोल गोल बेलायखे नायथक फाइ साबात जमातिया गोल फाइरगा एकदम शॉट हाकसालथिं शॉट खायमा शूट कर्नार बिसिंगमान माने हाकसालथिं शूट खायमाने गोल हाबखा गाबक जरा हायना हाय स्कोर लाइन जों लगैमानखा 4 गोल WKL 4 गोल बिश्रामगन्ज सेन्ट जेभियर सँगै 0-1 सेन्स बेलायखे पहिलामा माने बिश्रामगन्ज सेन्ट जेभियर्स पिया नम्बर 4 in start 13 out center alipika against Sabat Shiran Maiten Yakungapa right wing thangbai pika again Shiran Maiten jersey number 22 Dinesh Devarma Kena 15 tarik 15 August Salkotor inshallah जों अजय कामी मिनी स्टेडियम लगै माननै उत्तर बरमुरा एफसी वर्सेस गन्डा दैसा एफसी हाय जों 16 तारिख लगै माननै खाबाक्सा इउनाइटेड एफसी वर्सेस